Umunsi wari waramutse neza, ikirere gikeye gitanga imicyo, hari ku itariki 26 Ukwakira ho mu 1957, ubwo impundu zavugaga hirya no hino, zari impundu ziri kuranga ko Kagame Paul yamaze kubona izuba, yageze ku isi. Wari umunsi w'umunezero n'ibyishimo mu muryango wa Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa, bari batuye mu cyahoze ari komine Tambwe muri perefegitura ya Gitarama, ubu akaba ari mu karere ka Ruhango. Mbere yo guhungira muri Uganda, se wa Paul Kagame Deogratias Rutagambwa yakomokaga mu muryango umwe n'umwami Mutara Rudahigwa, ariko we ntiyashatse kubaho ubuzima bushamikiye ku ngoma ya cyami, yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe nk'abandi baturage bose. Naho Asteria, nyina wa Kagame, nawe akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma w'u Rwanda, Rosalia Gicanda. Paul Kagame ni umuhererezi mu muryango w'abana 5. Paul Kagame yakuriye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko iwabo bari bamaze guhunga kubera itotezwa n'akarengane abatutsi bari bari guhura nako, maze bituma bahunga ubwicanyi bwabakorerwaga. Ubyumve neza ko Paul Kagame yari afite imyaka 2 gusa y'amavuko. Byumvikane neza ko bari mu basaga imiryango 100,000 yavuye mu byabo ikomongana mu bihugu by'abaturanyi mu 1959, ubwo abahutu bakoraga impinduramatwara yo kwigaranzura ubutegetsi bwa cyami bwari bumaze igihe buyobowe n'abatware b'abatutsi. Paul Kagame rwose wari agasore gato, yari yaramenyereye ubuhunzi. Yatangiriye amashuri hafi y'impunzi, aho we n'abandi bana b'impunzi bigiye Icyongereza ndetse bagatangira kumenyera umuco w'Abagande. Yaje kuhava yimukira ku kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro, maze aza kurangiza afite amanota meza mu karere, biza kumugeza ku kindi kigo cya Ntare, kimwe mu bigo bikomeye muri Uganda, dore ko ari naho Museveni ari naho nawe yize. Mu 1970 haje kumvikana inkuru mbi, yari inkuru rwose y'akababaro, ishavu n'agahinda, amarira arameneka kwa Paul Kagame. Paul Kagame ubwo yari yujuje imyaka 13 gusa y'amavuko, nibwo se umubyara yaje kurwara bitunguranye kubera n'ubuzima bubi bw'ubuhunzi yari arimo muri Uganda, aza kwitaba Imana. Iyi yari ibaye rwose inkuru mbi cyane y'incamugongo muri uyu muryango. Paul Kagame ahita aba imfubyi gutyo ku myaka ye 13 uhereye muri 70. Nyuma yo kurangiza amashuri ye abanza, Paul Kagame yasuye igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1977 no mu 1980. Icyo gihe yari umusore uri hagati y'imyaka 20 na 21 gusa. Ibi bikaba byaraje kumufasha kumenya politike n'imibereho y'abaturage muri icyo gihe bari batuye mu Rwanda. Mu 1980 mu gihugu cya Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aza gutsinda amatora. Ibi byatumye Museveni we yarahise ayoboka iy'ishyamba, gushinga umutwe w'iterabwoba byeruye ugamije guhirika ubutegetsi bwa Obote. Maze Rwigema na Kagame bari inshuti zidasanzwe z'akadasohoka, bahuriye mu buhunzi, bahise biyunze na Museveni mu ngabo ze. Intego z'aba bombi zari ukurwanira impunzi z'Abanyarwanda zicwaga na Obote wari uri ku butegetsi. Ariko aba basore bombi, ubwo ni Perezida Paul Kagame na Major General Fred,
bari banafite umugambi wo kuzabohora u Rwanda bakava mu buhunzi bakagaruka mu gihugu cyabo bavuyemo muri za 59. Mu 1986 Museveni gukomeza kurwana intambara nk'umwihanduzacumu udakina yaje gutsinda urugamba rwose, abakuyeho Obote aramweguza aramuhirika bidasubirwaho aba perezida wa Uganda. Paul Kagame we yahise aba uwukuriye ibiro by'ubutasi bwa Uganda. Tariki 10 Kamena ho mu 1989 Paul Kagame nibwo yashakanye na Jeannette Nyiramongi wari warahungiye i Nairobi muri Kenya, baza gukorera ubukwe bwabo muri Uganda. Mu 1900 nibwo RPF Inkotanyi binjiye mu Rwanda mu bitero byabo. Bari banyuze ku mupaka wa Kagitumba ku munsi wa gatatu w'urugamba. Major General Fred Gisa Rwigema aricwa, ingabo yarayoboye zirashoberwa. Nibwo Kagame yahise ava muri Amerika aho yari yaragiye gusoza amasomo ye mu bya gisirikare, ahita aza kuyobora urugamba no gukomeza imirwano yo kubohora igihugu yari yatangiye muri 90. Ibintu byaje gukomeza nk'uruhererekane nk'uko mubizi, biza kugera mu 1994 muri Kamena nibwo urugamba rwo guhagarika jenoside rwaje gusozwa. Paul Kagame yabaye visi perezida anaba minisitiri w'ingabo. Niba bamubyibuka neza yabaye perezida w'u Rwanda by'agateganyo kuva mu 2000. Muri 2003 yatsindiye manda ye ya mbere ku manota 95%. Uburyo abanyarwanda twashimye 2010 byatumye rwose tumwongera indi manda ya kabiri n'amajwi 93 nyuma yo guhindura itegeko nshinga. Iri tegeko nshinga ryamwemereraga manda ye ya gatatu. Rudakubise kabiri muri 2017 yatorewe indi manda n'amajwi 98, kugeza ubu akaba ari we nyine uyoboye u Rwanda nk'umukuru w'igihugu. Ntabwo twavuga byinshi cyane ku bigwi bya Perezida Paul Kagame, ibyo amaze gukorera u Rwanda ni byinshi cyane, aho n'ejo bundi rwose yatsindiye indi manda muri uyu mwaka ushize wa 2024. Ibikorwa bye n'ibintu byose amaze gukorera u Rwanda biragaragara, si twabivugaho. Yabaye imvugo n'umugani mu bihugu byose by'amahanga, yabateye gushoberwa kubera ubwenge bwe n'aho agejeje u Rwanda. Reka dukomeze kumwifuriza isabukuru y'amavuko, tuvuga ati happy birthday kuri daddy wacu. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Naho ubutaha.